Yawayim, 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 yawayim. I was saying because I want to say video no real quick, we press release side pepe. I was saying mon share there. Menua ba na na se wa nyaako ene da ho no. Eye Ɛnko Besie na nanim atwa half a oda ho no. Me maame enu adwoyuwa ena eda ho no. Yes. Wa woni maame bia no. Maame na da ho. Mani abre pa. Mani abre. Agise owu no nkwankwanta. Bitwa saati wisi. Kana credit. Yawayim, 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 yawayim. Hey, sabi yedie yenye nipa. Yedie muja entua ye ho. Yedie yenka nipa ho. Yedie debia yebu ya bomfia. But mawundi nyangopon aye nipa. Mawundi tweja pon boss sro boss aswa nipa. Yawayim, yawayim. Minister na se wanya akon eye Adwenepahene Ɛnko Besie mawale ase ogumani mase. Twa minister interview ko ye caption o ya shawo ni ba. O minister na dey eye ashawo ni ba. Ono podo so ashawo. Wose mba ya me nka se me mo sa word ne ma me o me se ne ma me e ma adwuma. Messi so me kan piem. Me se ne ma me ye ma adwuma but on dey o ye caption. Same sister yi eya shawo. Mentimi tenase ema Adwenepahene efa menua ba anim enye fom. Mentimi tenase ma Adwenepahene nipa bia ho Ɛnko Besie nipa bia wotew so atwea now you be na sunsum ofom a obegu anim ase. Social media wey Adwenepahene akele nipa bebre dreams ewo social media. Ɛnko Besie wa kele nipa bebre dreams wa ku nipa bebre free social media so obetwa ntro e de ato so obeka sema enim na wasre Adwenepahene timi from say hey Kevin Taylor one de Kevin Taylor picture ko bo toilet so no watetim no wa flash owia no wa jane na yagu so no wa sign de a flash asa ye bowe bobusom de hamo ma who say hypocrite for egu Germany apa. No one should call me. Ma who course no me fada. Ma who say hypocrite for egu Germany ya. I was a time mpanyimfo bebre, ma who say mpanyimfo bebre. I was a broken ya. Oh no maame ne woye nipa. Maame ne woye ni aba. Ena maame ne ye donno. Maame ne dia bam no mo ye fon papa. Na maame ne ye donno. Maame ne dia bam no mo ye fon papa. Me ka kire mo. Sa man na waso video sa broken no me respect you. Don't bring yourself. Maame ndo ye nipa on. Na me maame na se bi onya ne ba bi ko no onya nipa. Mo ye nya atwonfo. Obia to be daddy. I'm the second coming of Jesus Christ. Me the second coming of Jesus Christ. Adwenepahene me ne nya asem no panyin pai etim so live video. Abeka say cease fire. Panyin bai ene ye padwen ma. Otum so live video be cease fire. Na de ne maame na wo ye ma adwuma. Na wo ne bakwa siampanyin no ebeka se odi obi kokoto a na ma wo sa adwempan ne menya small boy court e wo machire ya me ne immigration for ene ye adwuma edin eye Adwenepahene aka enkrata mukinkon oka court a na me kote abre so oka court asema na me kote abre me ma me do nye nipa on Adwenepahene timi di matem de sabi afunsiye di matem
mo san panifo na mo to mo so live video mo frefre back door no na mo ntiase anase na mo wu mo ye hypocrite me ho mu nyina sabatam me faya mo me expose mo big time mo nim nyansa me ka kire mo me ni abre pa me ni abre sekoto mu ja mo obi afre me akro no afei na astate me ma me de sabi nyankopon afre no nya ne ba bi ko te wona wo ma me tiase na wo chimie no Biscuit out wo ma me moni wo me sene kose me sene kose atwada funche abusa munche atwada funche ni wasa menche abaya we minim no so abaya we timbe di matem munche no masem ayade na atwada funche hu se me ma me ewu ayade na atwada funche hu se me ye janka ayade na atwada funche hu se me ye janka ni fei na Biscuit Mateo so tua na me hwehwe opa menyawo wo me kohwini sansani oba bone oba fo asewo kekele wo ma me metin so tua kwan a wo tim ko ka kire to da funchi se wo mra medidi me matem me sister na se watem me ma me wonya ne ba bi ko atem to da funchi oni me dewo to da funchi timi kan e ka se mo ajanka fo ma the word ajanka no ase kire say me fight ama me ma me wonya ne ba bi ko I will never stop me fight ama me wife Becky Becky ebusu afo hwan obi pa won stand obi afo obi aho me yere Becky oye me number 1 oye me last stop me yere Becky makoma me yere Becky me dofo me yere Becky me mame. Don't come and disrespect my wife. Me mame kika sem fon fan kire me yere Becky me friend me mame do want to ask you odne susum asha me yere Becky to yin pa bonfo a na beka se tia obi a ne mame ntiase na wo mame tiase o maame no eja ho wo ye video nyina no o maame o ye ma adwuma so te wo hwe o nana mo fire nana wujidi nana gana fo pe wasem nana mo fire o maame no metin so tua maame e dem de agrada no me ba so jata maame Ɛnko Besie o girlfriend bodamfo no girlfriend Jimmy phone o girlfriend na kwasia koye no kena na ne so amoso mo mpene so a chire koje bosom ba no me Adwenepahene me so san kwasesem so o ka sem bra bonte o ka sem makafe oi ene me hu o boni a waye ne se adenta me no 109 good years me nya obone timbo pa se yenkonko di matem abuse me hu a abrante no odima wu abrante otimi se no deja mama ex wife why dey bon nam da ye Ɛnko Besie bone ben nam da ye so otimi se no deja edema wo ba me na wo tu wonye ni papa wonye pa bonfo wo boman na me o ma me sane so ye no sa na wia ebeye me ma mo sleepless night me ka kire se me pa pontia mo be sumoja afen na manfo to fefi wa fo bi so live video munya nwhwe mo hypocrite afen na mbati ma me so tua afen na mbo ye yie ma we no me se wo ye tiase wuo ma we no me mo no wuo bobo tena ase obesu achen me ma me a wonya ne ba bi ko Ɛnko Besie Biscuit o ma me wo tiase obenya nkwa tenten o am benyina che but obesu e wone kwa na nyinam obesu ache me maame a wonya ne baabi ekọ me ka kiro is a promise me nya breye wo ye kwase ampanyini me nya bre pa bedidi me maame a me yira asabi me maame ntiase no me yira wojeje me so me yira okrokro me yira otua na matiem me yira wo ya ade amakoma to me yem no me yira wojeje me so yede na me die no o sie ni de me yira tem Ɛnko Besie wan cheke wo ho wonim nyansa me yire ye aduane ma wo ma me di me yire aduane ma wo di me yire aduane ma wo girlfriend bruni ne di o girlfriend ko hwini sansani a wo free Canada hia ye no me ni aduane da wo o ye oba afon pa o da ho
ko ka che twede funche so medidi matem twede funche ba ya mo fa ya didi atem basa aseden ka nyame ma so no so a ka twede funche ka wo ko se me na me twede funche e wo beef enso wo se nyangopon eyi wase atwede nko besie obebre obenni edi e wa brabom na enche social media ebedi adanse nko besie chain da okum no yere ho na kwaji chain kese to okum men kwa duro so men kwa malam so but wo obenni na wati win pa bonefo me no na mani obone da wo so wo wadi me bone bebre me ba so se jata nko besie obie na obetuma stop me nya no nwie back to sender ye court no nko besie obedem e wo Germany ya obe testify o ma me bedem o ma me indefinite no ya be Jeffrey nsem ma bo me ho me ne me lawyers akasa asana me so live video. The name still remains Adwenepahene aka Nkrata Mukenkon. Wonum kasa ma bo no da ma me lawyers wo se mo court me ti wonim kan se what wa fa ma court a nko besie obenya letter so ndo mo court o ma me benya letter me tonya me kama cha me hu da me ma me krata abono maka o me platform so mon ko malam so mon ko ba bia so e be chimu sem o ma me tiase o wa hwa na wudi atem timi ko tena se family yele ko ta se 7 hours video why je di matem na me to wa me de ne ne age me bo a me tene so sunya kakra bi a afa die wo su ma oya ye woni fie o wa me wotumi na da se na me ma me akoda adaka mu a wotumi e mo bi hunu se me ajanka no o ma me onwo pon kwatente de mama me bato ma me so be di yaw wa be di yaw asase so o ma me obe bre o ma me obedi yaw na ni je nyina beda na wreho se na wa me ntime nyansa anka san kirew se jai jawo ye no ma me samai kase me matwasa se wafunse ye ko be se sa se me wafunse na wo kan na wo gumi papa ni ma se empanyifo no so live video no mo ye hypocrite wo be pa on try santo ko we pa on try wo be pa on so live video me to nyame I will expose you people big time. I'm coming with evidence si empanyini kasa Adwenepahene small boy on abisia fofunche ni kasa Adwenepahene small boy na metemani ba ko se video bi da kwasi ampani bi o se ye frɛ no se Adwenepahene so wo se ye frɛ Adwenepahene kwasi awate jimifo sa video no post to ko ifro kwasi awa no tusi se etotuntum kan ko ifro Adwenepahene kwasi jimi kan ko video no post to pelo ko ifro mo fa video ko Adwenepahene kwasi na mame wenyanka ne kunafo ma moto wa ya mo mpɛ na mo bɛka nyansafo aho video awusa moto ye de wasemu ajanka ene eyifo ma moto wa na bɛka nyansafo atweda funchi wapama chew sumefo wa chew pa enchew da cause wasan ba bonten e be damage control atweda funchi wo Ghana obe bre papa onza wo bre obeguswa bre obe damage control atweda funchi wapama chew bato be bre to lefu to ma meti ase bato be bre wo life wo san ne da o be bre papa se to lefu che menyina ba bia kan kire wo se me di utu kwanyo wo che me ka kire Ɛnko Besie wo the just queens adadaw ama be kan e wo social media se me ma dada so me di utu kwan ama Ɛnko Besie atro e da ye ne caption egumani ase timamo bia video e tweska boost say video no go viral ni me mabusu afọ atem nobody should call me afraid na game no I started telephone che oba bre telephone che enche oba start na ne ntonya me kama che me huda mma me saman ebe mo bre oba ne telephone che oba power to ase o social media phone che Evelyn oba ne apra e o social media no so obi abe hu so ne opan me Adwenepahene nyem bone wadi mbone kase sei no be poma che wo wiram do bone a chew metufo a wo se be damage control say me se me betu kwan ama kwasem panyi no enya kwan e be kan sam da telephone che o be bre papa damage control bi anka dem bra bonte so me twen wo se wo bonte be di matem telephone che ada se kekwaku enfa ne o page e ma wo na enfa my life kekwaku woni mi suman
me so nkwase asem so bra bonte kio fa page no ma etwe phone che no fa mra live obene ne wona live video mu obeteta obesumoja twe phone che obawia e fom obebre papa wa brabom twe phone che so ma bonte me kan che Ghana for say me Adwenepahene me kan che say me do betu kwan a obebre ono asefo nyina no me dome mo mpa na nwumre me bedome mo nyina me nyane mo nwie fe na agona starte me so nkwase asem so oto my Ghana mu na wujimie telefon te da be na me ka kire wo say me se me do tukwan me busu afokro me fo mo tukwan nwie mo jimi dodo mo social media no e dey damage control mo social media di jimi telefon che me ni wanum wo be bre papa o se wo bre eni ma wo tena Lebanon na ye na mo yusu no onya mre me ma me adwowa oda hoi me de me sani fa na tena so ne saman no wo telefon che mbodi wo be bre ye wo be bre papa telefon che ma me saman ene wo be ebedi ba bia oti bia no wo be sata hwehwe saman e honhom telefon che wo be sata hwehwe saman e honhom wo be bre ma 24 hours se wa ma abote mon tag no mon ka kire no ma abote amekasa Adwenepahene enka jiso de metu kwan wa abra kwasampanyi no eda beto na platform so egumani mase a telefon che wo be bre papa me na me ka kire Adwenepahene kasa no me ne abreye ma no ewo abotre kwa so na ba no oja kwa so ntam de ma me picture ato no ma me no tuntum se broni tuntum se yo nkobesie ma me de won trans na woni nkyene me boa menya bana na sewa mo dina tem telefu che be dia tem basa me wia me bo nkobesie num na nkobesie obebre wo wiase mfifra mate o wo nyina nkobesie obebre e wo wiase yero ho na kwaje chance no tuko me ne onya nwie wono maame mbetete bini adi se mo firi wiase munya hu no hwe Adwenepahene kwasia na me be ha me ti me ne me wo so kwasia no post video bi ato ni page wo Adwenepahene chimifo no Adwenepata kwasia to wanu tusi se be ma ye di ne tu ama ne tu abie wa Adwenepahene wutumi ye be ma kwasia wate mo fa video nko ma Adwenepahene san kwasia video bi na wa post ato ni page wo no mi hwiwe mu we ma ne na Facebook all network ne so sa video na bebia aka Adwenepahene kwasia no nko ne page ho sa fi na nkwafo ya quickly e na o ma twetwe dia mintimi nkire Adwenepahene chimifo me si e che da funche sa video na wa post to page ho na wo di me wo ma geno wo he na wo ba ma na wo to na wo won time yo ade a wo de cham ya na wo kwakwa wo ya wo disiwa miru mi adu nyina afuse na wo kwade wo ye chan cross me kwabo da me kase na kwa ma ye na kwade shape wo wo de na wasi dia tu abom ya wo gere wa tu abom ya wo siwe wo be di mi ye che da funche matem Adwenepahene chimifo me so wa post nkwase asem video na rewe babia na babia ya nko a page ho na da kwasia kwati to aboa wani ebonche mu wo system is working Ghana free babia wani na kwatena Ghana Adwenepahene chimifo yi so wo system is working Ghana free babia wo wono na kwatena Ghana aboa na se ya kwa Ghana akodi 3 days na wo se watefo a wo di citizen kwafo so omo ye yes pia water yes kenke yes ankatifi se bi wo se na wo video bi eya na wo na mu binu na wo di uja no mi hu se na wo video bi Adwenepahene kwasia yi slifo wa no ka ma wo wate aboa wa no so se na kwati anota jimi aboa wo so wa wale wo bebia wo no okwa Ghana na ma ata na akodi ukwa Ghana wo do wa na mo bo nkofo to bi so de wanya family ke wo ta Africa kwasia wo be ma wo yire na wo tino wo Ghana wo yire na wo tino wo se ho a wani wa na mo no krap no umu no wo de ne ya de wo yire na wo tino wo bebia wo na wo nkwala mi enso se nkwala mi nu wo de ne ya de ukwa Ghana wa agwa de nya cha na akodi mi Ghana kwasia Adwenepahene jimi ya boa Adwenepahene geta wanya wakofa obi wo so wo sister wo hwa wo di abutu tete se kakaku wo nwene wo ho e na wo ba be kafu ntata e na wo tesa wo be pe trend wo be pe hype wo sa baba wa ya wo so wo be pe hype e na watra ma Adwenepahene akeka nsama gu asom se bekase e na wo so wo de lawyer e na wo de force wanim e na wo be challenge nyansa for nesa
Ana oba challenge nyansafo nyasa. Adwenepahene kwasiato ena wo ma jirifo baabi te sesa kwasia ba ya wabetena wei. Na no daga na no ka ma huro ya na no ne sekoko ya odi si wei. Ena wo ba me na bedi ba me ne ayi atam. Ayi ya kan say. Ayi fire for birth. No fire for birth no ya. Adwenepahene won tell fire for birth o. Won tell fire for birth. Kete kra. Wani bre fire for birth. E me ma na bodi be fire for birth atam na mo ni bre no. Wani bre ni fire for birth na katam so what oba so. What sniper ma di jamu nyansa wo fe no mabeta social media be dim sinifam ne nkwasa asam o. Enwan ya moa. Adwenepahene chifu me so wa post nkwasa asam ko ifro ha. Sinifu Adwenepahene. Sa video na wo dia to page one me se kokko ifro kwa siato. Sister me so ke free baby awon ne kwatena Ghana. Mo sa video en tag Adwenepahene ma me. Mo sa kwama no. Metie. Kwasi apani wona me hia wa Adwenepahene wo so ya be ma abra me emifu. Na fu se na ba na odi na be so ne je unifro. Adwenepahene wo so ya be ma bra na ya mifu. Na sa fu se na ba na odi na be so ne je unifro. Kwasi Adwenepahene jinifo. That's it. Wo fu no wate. That's it. Kwasia na sia ko Ghana na sia me wo se no atwefo asi so na wo di video wo fra akola bi kura sa akora ne mfa anema na oton ne mra na wo video akola no wo to ya be ma Adwenepahene kwasia. That's why. Why not to see such a makunya? I'll do what it. Why not that cocoso? I'm sure. Would the way I'll challenge you at the pine? Some again, Miss Adwenepahene me here. Adwenepahene, I want me here. So open trend, met trendo. Adwenepahene chief for met trendo. That's it. A boy. I'm sure. On your walk of away, I be sworn and say, what made the meme a fire for bear fatum? What do me? See you the fatum. Sister Miss Waker, Kona Quatna Ghana. Adwenepahene, so sister near Jumadia. Kona Quatna Ghana, Quasia what? Chimifu. That's it. What video no come Adwenepahene, man? Mesaka. Fuche Mesaka, why? Enche obe satane, obe proud to us. Ebusha, all said, Asema Fuche Kai, Ɛnko Besie. Menyane boni o menana anti so many years all because of time sister or call Frankfurt so ko my sister interview and I minister who say Ɛnko Besie ni pa boni ni because of say if you Ghana ba Ɛnko Besie start say odi me boni my sister so dey odi me boni my sister o ma on twema okra na my sister enfi Ɛnko Besie na Ɛnko Besie e fa plan say obedi di me my sister atem na ebusu nyina obusia and Ɛnko Besie ko frɛ twere funche na wey abantable this can say Frankfurt a friend David on crowd there menini ni asembia cause obedi nsɛmfo na ya fire no David be di me sister temper David you careful David gina yie Adwenepahene empel bone but menini pe bi achi wate so ye word na be patch den abusia twede funche wie no e na muntie Ɛnko Besie anum kasa me tumra no ma kyerɛsie emranten ne abrante be friend Shake TV nya me kyerɛ omo enam omo so na me hunu sɛ Ɛnko Besie enpa ponfo twede funche ko frɛ omo ke kan sem bebre kyerɛ omo so nya abotre record bibia tina emranten ne me nsine fom we ni papa Shake TV GH mo koram ko follow mo o ni pa o ye kumasefo o mo ni papa muntie ebeje wosem funche se bia boko de wahwe sa video we girl bi wodi watem ene ade menim se de abe video afa ho ni mom akwa na o post here no one ne share chiri ama girl no yes ade no it is a fire no af abusa just common video me post to my platform so na ka obi a me no anante a oso we nyansafo wo ye kumase ni abrante kumase fo so omo bo fu papa kumase fo so mapo onye nipa on wanu masem o se wo ni atem famanu masem bra Ɛnko Besie so famanu masem ama o se wa start on fun ehun
di otu awofo no busa ho to die no ebekoso amanfra ho no pa funche say bia boko de wahwe sa video we girl bi wodi watem ene ade minim say de abe video afa ho nemo akwa na o post here no wona ne share chire ama girl no yes ade no it is a fire no fire akwa no post here no Adwenepahene no fire no fire no because wona ne share chire say or one neck can say magiano minim say wahini David ho asem ana walk say mtetete maso muntwa dan kan ya ade ntino wahini David ana wa fire no amabia ba be kan ntino mi say wahini David ana okike na bi motima so no muntwa dan ka ene ade ni sa Adwenepahene no o fire girl no fire sa Adwenepahene ya sa Adwenepahene a wote abruchire ha o abruchire ha o Stuttgart wona wote no ekromofo nyina kura ato pehwe na nkwase akeka nko ana ono osoro akeka kurasini as wa min wesa betime yusu ko Ghana oso wo yere ewo France Germany oso ko Ghana enya nkofo na odidi do mo men kan ti se de me na mama afela no ba kan ti se ukọ Ghana so wo yere wo ukọ Ghana enya nkofo girls na ko didi ene ade wa fire no asa fire sa girl no but me mani who say me na me fela de ama but ya wase ohini David o bone kuti ohini David who says that one ohini David no problem me na na tikrumo Twempanye TV Biscuit TV nana se wanya kodamase funche say bia boko de wahwe sa video we girl bi wodi watem ene ade minim say de abe video afa ho nemo akwa na o post here no wona ne share chire ama girl no yes ade no it is a fire no fire akwa no post here no Adwenepahene no o fire no fire no because wona ne share chire say or one neck can say magiano minim say wahini David ho asem ana walk say mtetete maso muntwa dan kan ya ade ntino wahini David ana wa fire no amabia ba be kan ntino mi say wahini David ana okike na bi motima so no muntwa dan ka ene ade ni sa Adwenepahene no o fire girl no fire sa Adwenepahene yes Adwenepahene a wote abruchire ha o abruchire ha o Stuttgart wona wote no ekromofo nyina kura ato pehwe na nkwase akeka nko ana ono osoro akeka kurasini as wa min wesa betime yusu ukọ Ghana oso wo yere ewo France Germany oso ukọ Ghana enya nkofo na odidi do mo men kan ti se de me na mama afela no ba kan ti se ukọ Ghana so wo yere wo ukọ Ghana enya nkofo girls na ko didi ene ade no fire no asa fire sa girl but me mani who say me na me fela de ama but ya say ohini David o bone kuti ohini David who says that one ohini David o problem me na na tikrumo Twempanye TV Biscuit TV nana se wanya kodamase I like it. Yanom koso pause ni koso konkoso no wa breko kwa wunyatofo enu o problem awusa esi dan ena nipa na 99 good years wose saa time no mateso keka kire manfo one menya danfo bim okay adeta no menya danfo bim na okobo pa
say me di matem say se no nya danfo bi mu a tran ba bi na me tran ba bi ya na obi sole a e na adwenpan na starting to kwa no adwenpan na starting to kwa no nyam na start yo mun kan chere se fuma num asem emra bonten mun kan chere Ɛnko Besie se won fuma num asem emra bonten na yenye de yen chechi wono ene start ye ye ko Ghana ba ye na no ena Ɛnko Besie start ye ahoya no start o German dadawo but no nya fana ni hu nioma Ɛnko Besie utwa ntro se na wugusu de ene na yenye namfo but na wo de meka biscuit cream crackers na wo de meka o Southam no o maame credit card o maame me credit card am tua maame ayima no Southam ko bo funche pay me credit card na tua maame ayima no Southam no ko hu abna skin pay wo UK amo be ko hu no say me ben video a on tram strike Ɛnko Besie o be preye pa nya no abusua mu nwie otan edayentem court no me di monim kan mema wo na wo maame mo be hwere no ma bebre wo Germany ha mukuta bad record mena mo di media kro no odo maame te ase nti wo jimi meme de maame nte ase nti no eyo maame de wa me wo ye batam bone nyo maame na me ba bonte foforo ono so life adam wi mu delete ye video na ewo ho ye de be share court menye kwase a me monitor 24/7 meme Germany adane because of you Ɛnko Besie de be na ope de free me yere ene me ma ho wutumi ye ebedi di me yere atem mankasa because of say we take advantage say Adwenepahene say obi a onwale e won krata aso no odi ne yere atem a won fi no nti we take say advantage abusia me smart so when me deal no I very careful Ɛnko Besie take advantage say me say wa onwale wo yere won krata so wa buchira no we did me yere atem a me fi to take say advantage no pijama yere picture am yere edidie me maame me bibia me wiase petrol ne platform so di me yere atem baako manfi no mienu manfi no miensa manfi no wieye odem papa ebo wurem ma edin na me hwe no odem papa wurem no Ɛnko Besie man na wonfo ba me platform ase monkotwero ne papa ton wi ne papa yesei ne papa yesei ne maame awu oye jankaba wo yesei Ɛnko Besie sa eyi screenshot me o buy my screenshot cause o once na no kra enu achi utwo e caption to e wo page o delete here but channel na screenshot me smart me masete eyi da o page no so a Ɛnko Besie de obeye piano e kache screenshot pa enti me mo humusu me try Adwenepahene I'm ready for you o mo a boy na ye call ya Ghana one driver no e drive ye call eye sunya ne yamfo no me ma muska wo me to petrol but ne wo gina bonten so mo monko kanse wo anto petrol boga te seme boga wo te seme Ɛnko Besie me boa me ho esne ntine ko Ghana na wo de me ka e ko Ghana na me de kwa Ɛnko Besie da me no nante 9 years da be na ma de okada bra bonten be bodua Ɛnko Besie biscuit me no nante 9 good years da be na ma de okada so da bia na wo de me ka wo da bia na wo de me ka wo ye pepe papa da bia na de me ka o ensema me de pa bonten no me dunya me se me ka cho say me mapie obi antime stop me da because what me ache timi ko to bi platform so na wo di matem di me yira tem se me JSS mpo komo JSS man ko bi why now maame ko hwini ba no o maame na ni twam nyina di thread no o maame na o madi na ma na yase nyina abonka o maame twam di thread no o maame do te ase
o hwe se bra be di me ne mabusuafo atem wo ye kwase ampanyi wo no maame nyina wo se papa bompa wa pa asem Ɛnko Besie me do anu mu asem me expose big time we de me kame bo so asem ne me hwia ma anu asem nyama boa no me sase me jagum se ya wo ba ye no wo sere me de me yere anu mu asem be bo etimi ko ya Ɛnko Biscuit de be na hwe film ho Ɛnko Besie Biscuit de be na hwe film ho ma ye dia hwe wa che o ma me so ye batampa me se o ye batampone o ye kohwini ba ma wo bia me so camera me ka se ceasefire no tama Ɛnko Besie cancer fo etem ne mabusuafo na mo wai na mo hwe mo ye more fire Ɛnko Besie ye so girlfriend nyem o girlfriend no me mana filisa pains na me yere ba ki ma me nyem na o ma me yere fa sa pains no I'm coming back ese eye kama Ɛnko Besie sa wo so girlfriend wo nyem boa me mana filisa pains no o girlfriend tutu ni sa se ni jimi for ba na wotara Canada amedi ni toto no o girlfriend na wachinchim sa bayire chimchim sa praye girlfriend wo tan kwa sia na me yere beki no nyem o beki kan se bebre o social media sa pains na ma me yere beki fa mu no Ɛnko Besie you pay back and this is the time me tell me nyaw sa so girlfriend nyem o girlfriend no yes o be fa pains nim me man sleepless night o be sumoja e o fio me bona de ja ye o Germany lon e be ye adwuma o he fa bra o girlfriend na wona ne papa ene maame enkasa no o girlfriend na one pot mi to kwa sempa ni jimi fo wo no maame sansani na ye di ne wo kam me mani gani tawatu so ne ye di no mani gani ne fie ye di ne bon doggy style maame tweso tattoo ate aboa mo me jina me ka se na maame no wo ye mini pa sa man wo nya o video ne ya me do nya me se me spake wo so a busumoja tamna Ɛnko Besie di mani mabusu afotem na mo we afei na mutumi twe camera afei na mo ne fotuo mo ye jimifo me di watem mo ye nkwasiafo obi nso camera mani abriye pa mo ye nkwasiafo mo ni nyansa kan Ɛnko Besie e bai na wo di matem no e fa me ho but why ade to so di mabusu afo pictures about social media na odi betu social media na me ba bonten dia afa na o maame ne madamfo maame ne oye kohwini sansan ni meka maame ni pa bonfo oye wudi ni ba Ɛnko Besie o girlfriend no pace na me yere baki fam no obefuma proso me ka kire me yere baki na wonyem na o ma me yere efa pace mu no obefam e de abroso 100 times o girlfriend no mudini McDonald's break time parking place now girlfriend no mudino to e wo pick up echi o girlfriend pick up echi Anita no o yo ba fon papa o ko ye kwesi ni ya ko won sa me fa wo Anita ko tena ntopa Anita ko tena Canada beto nte yes wo ani ko te na o sa no be hia wo abrewa dada Anita wo ye kohwini wate Anita wo chinchim se bayira abofunu asia ba jimifo medi watem me kan okreso da kire say ye diwo eyo parking space wa pon McDonald's adwuma na wo ko no ho twem kan na nipa na ka adana Anita o twem posa twem kan aboa wo ye nipa bay what the minimum mabusu efo ni bay form Anita won to na boyfriend kwa sempanyi jimifo no edidi me yiratem tam na kwato na platform so esa ko jomi platform so ko di atem uwie esa enya the gast e ko mase ho so ne mase ko kasa Ɛnko Besie woni wase kasa wie Ɛnko Besie woni wase kasa wie na woni mase kasa aye no enya mase o menim sa man ni mpa woni kasa aye no wa be claim say mase menim no wo ya mase kuro na me da me mase kasa da bia me ne mase e fine pa mase respect me the respect eso ema mase nyana anu ya mase ba me fie nyana anu ya na me call mase wo Ɛnko Besie mo damage control na nya adwuma ka se ni pa na wo yes I record ni ma wa wo say ye mase ne say because Ɛnko Besie woni me story
Ɛnko Besie wunim asema wo mabusuam etiminim so betimi aye the accurate story. Kate nipa ko say omoso live video. Enya masia. Masin timi nya say nkrase bia no. Masin timi magimi no e social media. Masin timi magba eka kwasa asem fa nkyerɛw say fa bra beto social media. Masi etimi nkwase asem say fa beto social media. Masi nyansafo masi wonjimi ye. Ti ko Besie o plan ni nyina no esizi. I'm ready for you guys. I am ready. Masi menene kasa 24/7. Masi won pemase ma kwa me nwale ne ba no wonye ne tiri ensa. Adan na apeso create confusion eto meni mabusuam. Tie na meni mabusuam ayew. Bone bai na meni mabusuam ye de ayew. Ye meni mabusuam ye obibia o. Bato wa me jimi fo no. Wa me kwase ampanyi oba twetro bi oba fo. Oba tantan. Wa me hunye nyan sakoto moja. Wa me hunye nyan se enwa ensuo. Wa me hotantan dem ne agrada no me kame ma me ohu nan. Say me ye no 10 times and mama me wa me bosumoja. Me mama me atiase wo. Kwase ampanyi ni. Person be create confusion to my busuam. Don't come near. Mema Ɛnko Besie we kwase ampanyi pa. Oi say o say we dey miss a fake audio and our boy a planting o start here no o dey ba me so me few o dey call me wife so me few o dey call me papa so say my papa wi why me few o san dey come aso so mase nya o hwe mase wonya jimifo mase nya kwase ampanyi say mase beta social media so be go ni ba ho fi even no say mase mpo ene ne ba o problem o me kan kire wo Ɛnko Besie we jimifo pa wo bana net no one ne papa kasa oba no one ne papa kasa oba no ne busuafo nya fan Ɛnko Besie waka awie won kan wie Ɛnko Besie I'm coming for you o ma me anne na wo hu se wane o ma me ko nipa ma ye be pam no me ma me ko nipa ma ye be se hu me ma me hu nipa ma obefele just wait for me so am wo jimi a me ka o e pa so ma me se wo jimi for me nanum wo e kwase aba pa o ma me wo e kwase aba papa wo e kwase aba wonya e madwuma no e madwuma na wo ye no wonya na ne twem e di thread ni twem botu nyina tete o ma me ni twem e di thread no ti okobe ma bia ho na be ma no apam no that's the power of Adwenepahene we jimi for me fa me ni agro I will expose you people big time. Remember jama ya ban so anymore. Makachiro. I will say me the money na wase say obetie no kore. Ye fa mosia e china mbete eye Adwenepahene ka. Abrantewe meneni nwi o se me kafe makafe. Oi. So se me kafe. What tatamia adan on pese Adwenepahene me shine. Wo ya bronsam. Me so maame wonya e madwuma no eye. Me maame obeti asiwo me de maame de okọ me yire na ye maame ti me respect me yire o maame de obuo na ni de na me de ma no ma ne aguso me di na tem akopem se o maame obesumoja e wati asefo asase so sanya wutimi be di maame atem o maama fo be di maame atem o maame obesumoja me ka kire no ba bia maame gira ye adwuma Nigeria fo do maame o maame do mu ye adwuma nyina no me lawyer atwere ho letter se wona start court se woni me Edu Ghana airport uhu ne meyeye Ɛnko Besie utumi stand me da Ɛnko Besie utumi stand me da you know me meni abriye pa o meni abri se kotomoja me stand me se me mama me asumoja me ka cho se me pia bonte a mo ba no nkura drawu me sister na se wa ye odai me sister wo ye odai utumi ko ka cha se sabit afra che me sister ma no se sumira so ko ka cha me sister ni mo nyamfo se wo ya hya woni watch an video e da ko to YouTube aje muska video ndu so da ho Ɛnko Besie ya pikini nyina so won se watch me wo be share wo court ya ni kan court asemo e na betan na wo jimie na maame se e be share wo court o maame no wo ye bola o maame o ye bola so bed o maame wo sisen hall shepe job center for e be question no say wo job center hwe the wire hall o de dey o maame me na minim na wo tintin da bia na me record mo 24/7 mba ofie wa me menya small boy don't joke with me I have evidence and it na me del e wo social media no so social media so na be dem say me cafe ma ba ma del wo so pa cafe me twem wo court letter no
court letter ne ba na no ade kyen mo krata ebe vanish efri musem. The name still remains Adwenepahene aka Nkrata Mukinkom. Me from ma me adwo wani munya from makoto asase e wa funseye because I love my mother. Mato asase wa funseye because I love my mother. Mato asase wa funseye because me pem ma me asem. Ma me adwo wa e na be yi me yire baki. E na ma me te me yire baki. Ebusuafo omo ntan yo omo doye papa. Nkobese me damage control. Masibema or pemasem rough. Masibema o yenyansafo. Masibema pemasem yedin komo 24/7. Nkobese enye wona ade masibema video a woyefa abaumia eho ebeto obedi natem. Wo de masibema video ebeto ho bedi baumia se wo de beto ho se yeni natem. Wo de koma brand bi o te South Africa enemo ye damage control. Nkobese wo de masibema video ebe to be dinatem oba ma wale ase no betwa masebema interview wo na wutimi di masebema atem kire me nkobese don't tell me me ne masebema any problem masebema me na kasa enwumre ya wo masebema pemasem me mama ne mere me ne masebema kasa wo person damage control critical confusion to mabusuam wo ye be bronsam masebema ompe masema asubie no ompe na semo a obema bema wale ne ba masebema hu ne ba wose ambe waye kama bema be na ompe oba obetwa sako wale no wonkrata aso wo ye be bronsam oba abusua win pa bonfo nobody should call me and advise me afei na agro start me say yes a promise me man ko be se ne maame nkrata efro mo sa I have evidence I have proof omutimia metromo where the power comes from. Yes, the name still remains Adwenepahene aka Nkrata Mukinkom. Mema Germany krono adane. This is not a joke. Me tonya me kama chame hunda. Mema me samai. Ko be se ko ba bia we ko bia. Say kan chema wo. Jiji chen tu kom. Ko kwamne sema wo. Kwatagraja wo. Komo mo chichichire chen tu kom. Mema wo hunu say wo ye small boy. Emra na du aso wo sa. Emra so sa meme didi minister na se wanya ko bi atembiem. Oba ponte be didi minister na se wanya kwatem na wo kan se bi oni tia na ko besie tam na eba wotumi de me yire betena o platform so kodi me datem aboa se me yire ni krata why chatro se me yire ni krata biscuit obe bre o wiase obe ni abobo kutwatro unim se me yire kutakrata why are you disgracing my wife? Catch me wife say we need krata ugu ye ni ma social media so biscuit me no me nanya why now we involve mabusuya edabem adentia ekobese adana odi mabusuya ebem me buy na me de mabusuya bem me che nyansa wo de odi ya me no so ko pa no na me kan yo ma kan no mabusuya fo asem nkobese this is the time o say wo di kakan said this is the time oi bra ma hwehwe wache dobe ye biam pick screenshot o ka chem say trap no achibela o ka chem say na wo set trap court one o be check trap biscuit me donya me ka me dim say simpo say me don no ma me ko court me che mo Nkrata from sam me wi asa from mo me ma wi asa from mo yire mo nkomo duro so na be pom so mbaba social media no ma me nyina me pom to ase me nia bre wo no ma me pom to ase wo wi ase mo be bre me ma me samai etimochi uno she ma me mesel dabi mpacho uno ma me no mo ba bre papa wiase biscuit me nia prese ko to moja ma bonti seda biscuit me do sia onko asese na we social media no so no etim ko ye interview say Adwenepahene asiu nie e be gume yire nim ase how dare you adana opeso bowo mabusuam kwasia na bowo mabusuam a se court uni chance ni o ma me no ni tem ni chance ni kwasia ba te say what is a broken what de why am adwuma saa 24/7 aboa o ma me ni chance ni abusa me ana so chem say enko be say man ba bocho nya adwuma da me ana so chem say wo ye tutu ni me ka chem wa bo emra bo ne wa ha ko be say ma me pacho jai don't disturb me me ma me bunfu one ba bocho 8 hours da
o ma me te fie no sa black work no ye ofio no nyina no ma keep records me kuta ma me voices black work na ma me eye ho no black work na ma me ye ofio no staffs na ma me pass no ma keep records me ma won krata ahyew o ma krata ahyew boni amade okromo nyina no I review it me ma ewiase afon wontifa me yere ni ma yefom sanko fo masew eni ma yefom ma social media say ena masew nie utwa ntro na sempo se masempo no kwempo so no abedin koma Biscuit wajimi Biscuit sempo se masempo no abedin koma why I don't tell you to social media o am jimi fo no et ho show say je san kwase asem say I will deal with you guys me do nyame ade owuo ne nkwa na betitini part about wo there me town pa ono ma me ndo moye metanfo kese se na obatan wote ase a wotimi hwe oba ma oba jimi sei adentina wote wo simple so oni ma se kodin koma social media nkomo timi record ma se o ka che ma se wo record na ma se wonye jimi fo ma se wonyimi se woni obusuafo no ma se nyasafo wo do wadwene na edidi wo social media so Biscuit ma chiro nyansa pa me wiase afono oba afo tantan na moda kwaje bosomba no isa akrobe be ya bosomba no Biscuit gina yi na Adwenepahene na ekasa no the name still remains Adwenepahene aka nkata mkon Biscuit me say maje leave holidays at amount me wo so to nyame ka ba bia say Biscuit o simi villager o simi kurase ni yes me chiro kurase life Biscuit o simi kurase ni me chiro kurase life Biscuit we ma wo krata no ma me krata nyina ahwere mu it's a promise social media obia enye ready and I will prove them wrong. Peace.